na ho ye de woko na so na wo dru o se he na wo be do abontimu no e fi ro me ni nkomo hia de akoso fi ha no me ntiase e fa de asumbi de asumbi bi ni fi ha tese ntokwa so anu esi a me pata na mahia wi wo de mo wanti wo da bi ho na man tese awura amane kunadu ena de asiani na ni nyina no kofa bai nyina gina ohima ani awura man tokwa omukunyi ena kunadu so akogina akiri na ye de ekoso de kese enye wa hwa da ko no yibe kura pinfiri mu fia mesro fa na si from se bema fa na si from se fie wura na voice out no mbu ya anye di ko do si bu say emu say we yonko ni we ana we su yonko ni we eti we ni we nante we ni we so nante ana akoya kuti abone anom de ahye ma wie ye mesro efie no na si asem susukura na nke ko ayi mami ye friends ohima ne Awurama me kura ma trase ese misiesie asem no na amaka na ntokasa asori bi ena me sisa da me hwe kwan me fa so a me mrepem no masafra wo mo makoma bafom betima acho matenase atwi o manim ba mintimi san ho enya saade no sanse ye sa kokroboti ho mopo mesem fa na si fo boni fie wura o ye be ma wo nye oba memra bi nya adwuma wo fie ha na obi ahu ne position na de ya say de wo ye die na metu wase yo wo kan no mafa ba etore bi nso a se me ka asem bi wo bedwom na se yi bibia ya mpese wo ta mechi na ekire kura ba ka bibia kire mu ekira but wo nipa ne mu kura no na wo ka megum moment ya wo ka megum no e ba sa ebu kura mu me ade bo no wo so ya no so adwene ho kakra wo de tie nyina nse wo kata wan na yesi ono na asem mu fa kwen hono na akwa ya na me menti ase sin wo de ntwa so na me hwe kwa me fa so a hwe na esiesi o masem to mo omo se china kula na abefra omo ni atenase ya efe ni ye kese asam no ye nwu na binim na odo emre fia osoro bofa kula mesra yin o fia dede be difo ka kire me difo de bia wo se ade ekoso ofia ene emprantwe emma ye nya honhom papa kula me fia ha plasam kula de fatu entokwa ne so da ku be ya no obi atwese ka na bibia o mubio mama dia paradise Kroketopia bibia omubio paradise so woni gidi pacha wa pacha sofo ne bana pacha sofo na sofo bana ofa enyonko sa pacha enyonko be na okan wasem sa pacha rasta abrantie kokko bi a wabo rasta o sha asumade mienu enye wadamfo no pacha da bi sem kwa kakra de ja me rasta de sofo be tseno Moses nyamejeme ye wo fie ha ama abrantie yaba nsumade apomapoma na sum setie ni abo rasta se wo hwehwe wo gideon ma me kura me keka se nyame nipa na o befa ne ba yonko na de wa ye ohuni ukofa asem de abre ni papa nenei mi ibusa wa ka chem se woni mu rasta bia na me oba ye o ka so hwe odifo ja asem a wo ken de rasta de ja me nya sure me fa adam for da rasta so fun ketu abai mai I san wi nyina unya abenom red kura abenom me ka so ka chem se me boa na unim nipa obatima bra why wo se nyame suro wo mu a obeye me dance me pa cha obra wonya boni bia na mum asem safoa sembi safoa bia sembi prum pa cha me pa cha be na wotwini na wo fi ha na rasta bi e ba ya oso obehwehwe gideon me ka se ade na wahihye nsumade abo rasta okura wo be so ka se we no enye boni me boa na no waso wo hwehwe hwan so hwe gideon me nyam ni pa metimi aten ama papa o odi fo ade asema o ke kwa me be se ama o papa be ba so na kuma be to ne yem o dem de aye obi odi fo ade mi bisa ne se woni na ma sa rasta ne ba fie ha na wo sofo ba na wo gigi sa nipa we aba fie ha no
ebe den na papa yetimi wenye ni munyam yabu no me kaka wo twa atora se woni rasta na odi for se rasta be hwe na na yede na wan ka se rasta be hwe na Venza landlady me ne won krofo no na e kasa na se nyame ayado no wa bese o sin dia ma mimi sawo okwa obeba tambe apacho meba enwumre bi kwa anapa na be humani sa anapa de ne na fan me ne woni case fi ne ko masesa mre wo fi a wo a wo bedom bia no bo modin asa wa chef abroso na na ko e wo se oduru fi a eno na do 1 am me brand sana mada na obi jisa pu ne ti na bang mentumi na biom mo ye ko wo bre mo a mo ba ya mo brand mo to wa me ti ya na cray call mimi ntumi na enti maka kire mo 9 o'clock 9:1 e me bopum Jesus maka wi landlady ne o kan me te wase ba won say me sese me ho wi a me na si kwaso a me konti chew de na me nkomora I don't give a damn me de na maka kire wo no landlady na so me say adwuma ye fi ha ye mu bi adwuma no one next start you and on boss afo ni bi mayen prep ene mo se say adwuma no ene mo se say na tomato so mo ka kwato adwuma mo kwato tomato adwene ni kuma wo dom man obi ene wo ye adwuma we ko bang ko gina ketua was net ebia na onya we ebia na was na kwampo obi le suma no amen bibia timisi oh tema se we de nya bo aya mo nyankopon difo anu nsi boni sawo na miminim ye gwa wo abofra bi ato fom a enye wo papa ne wo ma me nko na tete no mantem ofo nyina tete akoda ne bi wo ya de ne bana ye den me pachew on say we hypocrite we typically hypocrite we nyaka then a mam ye hypocrite no de ma we hypocrite no odwan wanwa say won de gbahina wo ba ye why your hon so for the on pass say me preach am ye de nti ye se bi na me tietiem na wo ba won segu achi se de wafa teta na so aduro obai akwa fa yonkuo bi a rastas ensomade ena hihye nasum mi wo fie ha te men ye madansi ni so se enye madansi a me kamese me promote na me first appearance but what is wrong with that ena be say me wrong is that is nipa no ofa na yonko no hihye asomade abra ye be ma wabo rasa odi gu papa hihye asomade ni bia na wo and fast seven no divert me say the ofa no yonko no odi begu ni papa nyame nipa nanimu ase sofo ba how now what if say or no so de nyame papa no be sesa ono ne de no thank you hey entumi nya pasa quality card e munim bi wan so de gachi adai me afa no mate wani na achi na mate ase asa asem bi amfa ho bi afo so no wawuram adai me ni achi na wani ye da ye wani hwese wasa achi mu de hwe me de straight uti no e de no ene ko bankfo na kwaji ko bankalo tama ebe pon adwuma na ebe fi ene ko bankfo bankalo na kwaji pe wo e dia o pese utie ba na wo utumi na because me ye na yes ka o obi yes landlady we dey miss so me better if you have me no say you cool me no wa ti me no say shit pa landlord me kasentia o landlady sorry me kasentia sa wo hwe na adwuma na wo ye na mo de na ko tomatoes ko dwom sa be ya be ponta ma be fie ana ko to adwene adwemfo na nkara mo maayo enti no na mo ya o don to su kwa na me dia ne kan na kwa no maayo na nya me de ma sesa me mra be wie landlord me kwa nya kwa ho akoye say you landlady today ya su tumi ko bia sam na ndie enya adwuma udo onim so be ya boss afo no mo obi ya ba ebe bi abro be dan ko tra be no so kasa no mo mbese ko tra be no so kasa share no so o him ne mpako maybe ya ba man ka do so afia yellow ka maybe friend da shakai asem bi e wo fia ha bia no wa ma so ase aha wa fa nyankobọ ne e wasem wo ba wo do ma ba chia odo ma ba chia e yo suban sai ti na wani aseye mate kwa kwan e dia no ya braw ma ya de na so na ni afra no age watena fia na wudi senfo afa we ya hye se de wo kompaibo ni dase sa na tie ma fa chem wate yo fa chem yo senfo sa de backing vocals wa beto travel na guma ye mi hu so de be ma bia ba fia hada
na se be ma type bi ti se wa me fa de me su je e oba no na be ma be na emra ne bo no samson wa charge a wo babo me obi asema wo be ye batin go kan so fu de to na mo papa le ensia me da se wo be tna fi obia no nya fine ayo adai me be fia ha anka wo kura mpo no kafa ho brase na me musa Moses nyame se bitimi wa ma ni ye ya na se me na ka se wo enye me na me ka se na de su je de na ye duabo wo TV edum wo so wo TV edum me se wo so enti me pe be ma wale akomi koto dwa ni ma se Yankopon a o type na me ka se me o me mutu so se dia me dia me ka se me da se ya to me so se me ya nwa mo wo be yi wani ama me ya ma me ya nwa mo ne ya to me da se why enye we ati me da se yo me da se o de sheki to ba berewa ma to mpipi ho se kube ya di free half asini ba egu bottom oba no right onom tramo obai unu mansa won famude na o famuda na obehu kwa hodo be faso wono ne de ne ye home gentility outside cry enya outside cry home gentility obefia ojanwa odi awon ampa bibi aba won se guachi se de oni nkwala edi kwa akwa o yemeni wonye sofo monketo na maban mona mo ha nyame no e bronketo ano unu baabi aso so apese na me di Moses be do me bodo masi ego so paradise unko bi ne o de be do me amen ko de ba sa so great a crooked to bibia o mubio paradise a crooked to bibia o mubio paradise a crooked to bibia o mubio no na wanyane ni ai mi ana menya ni ta mama so ho yede yana daro mama yeda yeso ase ma we dey me pacho the last time na me pie na ofre wa say sisi ani edwe nwume ni pie ni ko na se mo na ya like 9 boy out on yanka 9 o'clock pepe na obia mo ma na me mio na wa ba huru mpoma no so no me pai okromfo ma do ma betwe sia ho mo yenti me hu me mi se kwa de me hu a ha de be chana me sin nyina na edwiri se me mili ahode am de ko hu ntina ma cha da abe twon nko ha na ma me sero se sa 9 ni 10 na be bon e botana na fe na ye client nko adwum mo fefe ni wa fe na customers no mo fe se chale ene what's up ebe hu ana ti 10 na fe na me be dware 11 me chase abon ti be do mo ka be du fie 9 mama me sero me pacho ene na sa de aja edwuma na pa edwuma foforo ye mama e edwuma be nko a na dis anadwo nko a no aye ne ma ti wa o ne ma Yankopon di ache me fi ya wo de hwe me na me acha me ne ma ente say wo de me wo so kakra wo de hwe ne ma ente say mama me ti me fanse dem tu zongum sa mama mani supi mama ni so na me ba na me hu sa me ba ne oba na sa ma bebre nso ya ye toto fie ma omo ne ade na ne ade na so wo ba ye ba ade ade ne ye nto fie ma ye nu sa level no afi ni be ko beni aba e ko beni ba na me ko ye de mi sija so mo me wia mama nya ka na meto wo ko sija dan ne dade sa me mu na wo ko da be si mi to wiem land me sa se da wiem ye na ye me dia da sa be mu ne ye de wo ko to akoda mama beni de ko ba sa o ma na hu se o mu ye hook up na o ma sisi fie no ya ko no o mo da de same ye nya ko ye fa ne egusu ye boa ye hu ye kada ye hu ye pesika wo wo fi mo mama he me fi mo sun adwuma we mu se adwuma yi me bai boa me ko mo ne me da me bai ti mama me sro me de amaka na no na maka be sro en kasa minimi nu ade pa ohun minimi nu ade pa ye free mu efira ewiase se wo ye ya do se kan bi gwanaka ane sen sa odifo ya otifie he ade ade pa na ode aye wanti wuntimi nkana se ene mo ye ofie nyina no negative side nko negative positive ba kokra ni hwe ena no nyanyame na fafie ene wo fa agura mu a aka baba na ka moja agu ahasi mame panyin ababa wa ba kwoti ya wo ye hu shepe untwi agyaye mame ko boss wa
wonya difu out fi eso dia sumwie ba no wo se Mose mbrase obi bo waboni bi yesi na no se ma me pie so a ake abotra chese akani ankade besi no ke moja mum na ke begu mesrawo one fie ni yawodia yen ya da hafo me metimatu akọ at any time maami obetim akọ frenya ni pane na fa ne tenase ne tunofo se de wo ye no waye takra wo gem da bia opedede on pass mbie wo fie ha na ne nkasa yi adu waka mate safo ade asem no ka kire o Agya ye tie nyina ne se me ka se ade asem no ba yo ne ka kire o ena me se ye tie ne se ifie ha se ne e ba ye no mukeka bibi a kire ye enane nansa e ka ketua bi nka me pai e wa adwaye ho adwaye ahwe ase so de wa woni tia wa wonya stroke Would you wear a crab, Gina Paton, you go push up. Me quaba, and they say, Johnny Baba, could be a promising me 5K. Into Jimmy Bar, Miss Am. Not as I will bribe me. And a bribe. Now, bribe, woman, she was coming here. I'm a photo show, not for tonight, a chain, which I'm a pa. Me coba. Ah, may Babby, you show say. I remember one show. It let me buy a sick. I said, Bassa, answer, my half one in the year. I say, I know, almost me na menim se menim ya de pa yentimi nkom be dru sa 9 o'clock no entimi fetch na me waka sakude so ma so mu ma me thank you me da say ma yenni ano gate na me so de anadwo aba be bia ma me yenni ano se se asen we a wo de ama me sen na wo de be ka ho ama wo de ha wo de edu sa 9 na wo de bi edu waketwa bi na fa kero ne kinka no me nyane but me ankasa me se me no we promising 5K me ba me ma 1000 10 million Fatinasi, what do you fuck up pair of copy? Oh, so I say, let me over could be at 10 minutes. 10 million, and they attack. I'm gonna say, baby, you, me by them, Monangaza. Compose a baby, word, you may mean either. Into the strong patrol. You mean you mean you had the perfume, not girls, not can, you go into to get you. You had the body patrol, you will do and watch your 1-2 grams slow. Yeah, call Papa, not much now. Same plan na me fan say Bob 8 9 na no 2 nti e Bob 2 ba 1 ko ba e koda na fe na be bu afi na ne ba mama ori ati egwaji a me da se ni wan me so chi mama ori so nchi no be ba le duane no no e do mu dia o to omo ye e kwaba di e bo le papa ne ye mu ye ko fa yi te ka to ko ma ye kakra kra Oni baba ko fo pene de ni anya me wa ye me poni o Paradise bibia wo mubi o paradise paradise the crooked to bibia wo mubi o paradise the crooked to bibia wo mubi o paradise the crooked to bibia wo mubi o Atuu ni pane bere ni ebedie ene ni ebeche sika yinti ma ba weton wo sika yinti eni pe ba bera bebre sika yinti krono adozo sika yinti ma frazo devo adozo sika yinti obeni aye beni bone kakra ebedie ti ena yebre paradise the crooked to bibia wo mubio Paradise, the crooked to bibia wo mubio